Da ovdje ste. Čuvajte se vi sad moj. Ajde još! Hop! Lako će zabiti. Sa onoma stranu treba. Samo da ima to. Otvorite. Otvorite. Nije, civil. Nećemo sapiti. Šta sapiti? Ništa nećemo, ništa, samo ga tako ostaviti. Jel? Neće, da se zjeba. Nas kao profesionalce, tužioce i sudije interesuje uzrok smrti ovih lica, a ne koje su vjeroispovijesti. A, jes, nemoj šta.